olsun koşsam, dostlar otursa gürleşip, kanser zalında dibrelecir dulkınlarım benim künlümde. Dostlar otursa gürleşip, kanser zalında dibrelecir dulkınlarım benim künlümde. Benim künlümde. Stop. Rahmet Viktor, rahmet. Как вас звать-то? Рахматуллина Саима Юнусовна, Ага. педагог, 40 лет стажу, мать-героиня, ветеран труда, дитя войны. Я благодарю нашу Родину, что мы победили этого фашизма навсегда, что всегда было так. Мир, дружба, чтобы мы любили друг друга, уважали друг друга и ценили друг друга. Ура! Ура! Нинде ауылдансыз? Biz Башкортостаннан, Башкортостан. Бәләбәй районы, Баймырза авылы. Баймырза авылы. Kaçan siz Башкирияда болдыңыз? Башкирияда мен булдым 68 yaşga kadar. Ondan benim balalarım Мәскәүдә укып, kvartiralar alıp, beni mında köçürüp geldiler. Beni koruylar, yaratalar. Beni yaratalar. Men her vakit şulay tınışlık olsun deymen. Birbirimizni hürmet edip yaşayık. Jırlap yaşayık. Bir zayasız, bir zayada ütmesin ömür. İyisen misiz yaşayız biz Allah'a şükür. İyisen misiz yaşayız biz Allah'a şükür. Şadlık bilen, kaygı bilen, tuğan gün uzak. Biz birge şunысы şadlık Allah'a şükür. Biz birge şunысы şadlık Allah'a şükür. Ömür bulsa jırlar biz uzmasa ömür. Jırlıyız biz, yaşayız biz Allah'a şükür. Jırlıyız biz, yaşayız biz Allah'a şükür. Big motor. Rahmet. Kaçın.